abawuvala umlomo wegcwama lichonse esinye Adam samaskandi sawubona uphi na uphi lapha khona lo mbuso njamanje ubuyela wena ke mathana xhosa intombi zomqhamela amahla abanye zibaqhamela imali thuwazi ngana wethu ngabe sifuna ukuqala lanca uthwenze ukulungela press subscribe button share print comment okhuluna konke uma usubscribe siwenze ukuthi kube wena oqala notification uma sikufakela ivideo ehamba phambili ngana wethu kanti uyazi ukuthi ngabe umdala yakhe ahlala lapha ku comment section ungakhohlwa ukudonethela channel yakho njalo ngo R10 uma ke ukuthi uyathanda kanti ke siqinisekisa ukuthi imnino wasebhenki bona wena nabakwa YouTube benganiza wethu njengoba nazi ukuthi igcwama lijwayele ukudlalisela abaculi ngendlela elithanda ngayo lidlaliseke umculi kaMaskandi lapha owaziwa ngothandazani lathi ingoma zakhe zimnandi impela futhi ziyadabukisa kodwa ke akekho umuntu ongadabukela isigora ngalendlela ke elifisa ukuthi lidatshukelwe ngaso esho yena ke uthandazani indlela ke acula ngayo ingoma zakhe ziyadabukisa kodwa akekho umuntu ongadabukela isigora esifana nothandazani bacabanga ukuthi asibuzwa uhlungu ngaphandle kwesikhathi sakho umntwana esekhaya asixhume sihlale kuyona ke ivideo yakhe umthandeni Litalabha thandazani uyaqasha umsebenzi lakho utekisi usekhweni lakho uthi hayi osibalo bakhe la kule pisi yangakuba isabayo ubani locula loshuni lo hayi abasemzini othandazana iyacula impela impisi yangakini inkinga ayiyodwa isikora ubani odabela isikora lezo lincane isikora ababona ngathi ayibuza ubuhlungu abayijabukela bayisupport